Ya, kali ini satu teman dulu kita hadirkan Isa mengandung gangguan. Batang kalapa tumbuh sebatang, tumbuh sebatang di tangan ibu badan nan sansai kama batenggang badan nan bangsai ayah tiado tabang mayo si burung murai hingga di dahan rantiang mati saja kete hidui marasai lagadang kini bayi hati jika tadanya pupui sarunai manusia ibu kaulu hati tak bayang ayah di ruang mata hati dan ibu melihat siang jemaah membanting tulang bila masuknya hidup berubah kaisa mande mengada untung dulu berdua kini surah pada buah ombak di pantai Padang ombak mahampe ke batu karang jiko di kanan ayanan hilang nan ayah batu balinang linang tabang malayo si burung murai hingga di dahan rantiang mati saja kete hidup marasai lagadang kini bayi hati jika tadana pupui sarunai manusia ibu kaulu hati tak bayang ayah di ruang mata hati dan ibu melihat siang jemaah membanting tulang bila masanya hidup berubah Tanisa mande mengada untung dulu berdua kini surah pada buah ombak di pantai Padang ombak mahampe ke batu karang jiko di kanan ayanan hilang nan ayah batu balinang linang